initiative maame Linda Ofori Kwafo wadi to dwa se kwan ye fa so tuketa asene de ye nhede ni kwan se kwan we ofa so akokuma se we ofa so akosuhum edu bia bi kra na etumi koye mom kwan enti ehwa na montuo no eya na montu a si ehwe na afi adwendwen ho bio ansa na ehunu kwan betumi dia fa so fi se edu bia bi etumi chi nipa ni bi na mra ese tu ho na mo chi nipa no kra no ase emra no nhede nyina se de ese gina ni nyina ha adwen corruption ya de betumi tu ase kanka ase cancer yare bia abayin system no my den unfortunately oko other jurisdiction na any sa because omo problems no many na den different yen e comedy into the one mo bisika year opportunity ba obewia owia nso a embroidery paniche no e wo ho but intimi ye den ye fan ye adwuma interso baby a na situation it say yankasa ye define problem no say e affect yen cultural issues in the eba up ye define problems and ye fa ye ho a na betimi nya solution na e be ma no. We cannot just have a generic solution but at least no fundamentals no be here but Ghana no then na problem and then e betumi aye no kra eja maame Linda Ofori Kwafo se mutu ho na mo ne titru edu ba bi a adwen ne se katase ne price amamre kakra fisase wo bianto ahene wo hode na kesa asem to atumi dwanto no emo okopa chew ma wonti na eno na ma de nguso na ekoso saa eno achi okwa ahemfie ho no yase uduru ho a yase wode ade ma nana ya mamre ade enso na ade kwa akoma nana ahwe ya na camera de akire se saa na ye de ma nana ekura be ma afi nana pani no oba akurom ho no okoche nana ade enti no ye ade kura na obi antumi nhye da nka na hwe chese ya mamre no amaketa hye ne proye ne kono akoye bibia ho se person man definition for se broni wo mama mre nko ne ye de nko ti ye de ne de hin na ye corruption ene de hin ene ye amamre kwan so yakoya nim na ye sene ye sia manyosem mu abrante ekodu asante mantemu wono ene tonkra edema CPP amanyukuo ye fre no se kofi na jasai ene ada ne ni abre ne ho a wokasa na sem nyina ne se dan wa dan bibi fodo ni a kire kofodua okoyi mpani e behwe amanyukuo no so no atuatua no ase de be yam frinhia nan obekoso akurokurumu na afenkunim dia san aye wonom de toso mienu dan na pani so wode wotena ase din bubu nkonta bi keka bu mu hunu sampa mampani na adodan kwa kufuado ochima piesie bema bo adade ofuru simpia no oka nyina no nya no ni ade no woyo woka nkabomu obo nkabomu dawuro nanso brekro no a ogina ho no na wotete amanyukuo no akwakota be nimachi ene binum di binumachiri etwi fomu a ene kwa wi ase akese watimu sete ni nyina yade a emwa amanyukuo no wonom entimi nkonka nti wenu a woye yesa no mfrinhia du no ni aduo no abato bremu pa so mbedi nkugu ubedi nkunim no eye bibi kitua bi Tamwa owa for the play ana akufado ene omapani dada ji kufo ejira simplification of omunyina ji temu se nkabom ana bitimi ama MPP no akola ni na so ana da kwa akufado eka fa se ma wie no ana o fa ka se wo dan kufu bi ase obowura for the din obowura abankwa yebo din obowura jombo din obowura pamia kudin kama no bo san kufu ni na din no na beka mreka kredi am ya to aba san kufu no ase jim se ntom so aba ene ba ko kama sankofo dino na sankofo no eni nkofo bi su sia kan a sankofo so ndi before enti wa mampani de just so aka sa woda owura fedibri ase na wa mo owura 17 din na wa mo owura amako ba bia na de ya mna ko sie ni se wo mampani no o ye campaign e de ama fedibri e ya de ha gen e ya tete enti na na akofo bi kamboa e ye den no be just so e ya campaign man kofo bi o wi e o sa ka se ye maintain ni wo mo na you retain you almost at the bear almost with me I retain power in 2020 now pani saniasi from no ana se nanado mampani o hwere ne ma wo ye nyina opesem frinhia duonu ne aduonu abato wiamu ana ese agyasai we di akire mu de na akufado aye trend se bat ye yi electoral commission na akufado ye timi nyini ni se o we jantemo because enkofo ko yo mo kofo bia no se de wono akika ne nsem no oyi san kofo ne de o ma ba se o mo mete na samase no mo ne me fa gen na san kofo no enhwe na abato no kwa bia obata so be wini 2020 no wini bia nhwe ya electoral commission ma penye di baba no na ye obi a ma penye akufo ba se o mo tinti abato no se de be ono na akufo be dinkunim se kofi ayankratu de ma CPP amanyokuo no asante mantamu ne ena ateye no ye tra Kasiebo no so lawyer we gina mu twitwaje wani bie ono ankasa no ye wo no na wodeda monten or ye street child
enti wonyi ya fa mu a ene obekọ na kiosk we no oba twere ho na ntontom we no ti wo fra mu kakra ko school kakra no waka se me nuanu me nam bonten so ne wo mu a eni bie no me hunu wo mo me kai abra me nyi bra me bra ya esa me ye mra nim ni na me mra no nya de a me de ba be ye kokoti sem bia mbetwitwa e de age wo manfo a wo mu eni bie tu a shasa na adwuma ne din ene lawyer Francis Javier Sosu na adwuma wo ye nam so mo obi a na ya chena to ne dua fi a chese wadamu a bra asemi wani hofo no kwakoyi no teacher ni ede mo na case ato no so no awura mu akwakohwe ya hwe mu na kese wo ba no kra wo se ya to ne mo na no wawo ye kohwe na chese die ne chese teacher ni ho hwe no awura mu ni agya no kese wakwa mo manfo ani bi pebre na woguso ya na adwuma no a ne beto odwa yesi kwan ya wakasa radio so ni ade ne sadi osi ne officer no ne ade na ase wo ya advert enti etia lawyer for mra enti waye niema ba akom yenu bia esusu sa enti ene wo mo atwena sensen ma ne nya adwuma efie makom yensa wadna sama nyame adwen ho kakra so onde obekoso anu atnase na wahwe ba bia asem ne kwakosi wo mbo awieye ene opedi asem bio esan ede ko bio se be ya human rights court nhwe fi se kwan ye de na fa so no ya mfana mfa kwan pa so enti anhwem ya hwem ne kwa wie na yese opani lawyer Francis Javier Sosu wonya na adwuma de wo ye no wonko so saa charge de to no so ne nsamo a burugu no so nyina no na enye no kore tisei ye gya no wonko so wonko ye asemi ba ye Ghana fo ebia huru agina chesa ne wo mo de awrade asia no na wo manfa wo mo Ghana ha ye de ka ne se wo free persons living with albinism pani a wada wo mo ano executive director opani Newton Komla Kacheku and watch us say said the nearest agent officer penny wo shepa said no si kwaje wo mu a enibie na afempo yen du ba bi ne tan ye ni ye che bi de wo mu akwakoye rituals ne ade che se ne nyina no ogina mu keka yen sema yen pa anti ye ni age nta ne age na sir one oye a member of young board directors and he is a human rights lawyer. I want to say Nanka said or practice as a lawyer but me understand issues on albinism but sometimes issue no as in send a command to practice and to defend the person with albinism in any human court and the NAI say it is we know a finish on the Yaniajifa and try Yaniaji. We pray that he will go ahead, go on and work for the albinism fraternity. I wouldn't say albinism issue that were with human rights and they know be our human rights lawyer. We are very young and can very passionate about albinism issue and say Yaniajifa. So we are very grateful for that. And in see any animal of free for Ghana, Penia, Wadan, Executive Director, Newton Komla Kacheku, and watchers a woman Yajipa. Nanya Nonkwa, Human Rights Advocacy Group, Youth for Human Rights Africa, and Human Rights, a crowd winning in our chest, Abraya desata, boy to lawyer Francis Javier Sosu. No, Kasiebo Moira Hopa, they no happy too much. Tiabasa Human Rights Court. I just say, semi no, and family, Quansina, the Yabo Traguno. Womo edasepa ne ebisa lawyer Francis Javier Sosu say de ene kwan mu abie wo hyase kedrikedi no kyese de asie bia no wagidi se eye once eye sesewara ya omodi abo council ne decision egu ne de ni kyese de ho kwan se ne timi ekọ esan koye mejuma nanso no eja sisia de mejima ho mikakra na mama me ho emre kakra nsa na masan ahyase na ne wo mani se asidamum ena me de magana fo nyina wo mo a omunya me mochidie se esanjuma na ne di bu amanfo no omo ena me da omo ase dodo na wo mo bompaye ama me ma me nom ne me papa nom ma sorry for other lawyers ne wo mo na omo gidi se semne se na etie ne nye sa na se ekono omo nyina edi omo ho je mu bi sisia de asidam na me de manyankopon edima obi biara waboa ama ba de do something pensoi court nyina so nyina ne se suboa na council ne de bomi no enye suboa na famra kwanso lawyer Francis Javier Sosu ene uhia no na wo ben no achese nigi aba nyina ene ne dwomo a woto a freedom enwa ya de dawro no ane ya ba ha Adom 106.3 FM so santimantam yenhira 104.5 affiliate ya dio so mamu ni amanone
ɛne obia to peti Facebook live Adom 106.3 FM na yɛde ani ɛkyerɛ la nkwantanan Basa Asafo ho Presbyterian Church of Ghana Covenant Congregation ɛho ne yɛkɔ akɔwura na wodu sa congregation no mu a ɛne asɛm asiesie tie nie adeni ɔmo se Reverend Kwaku Amisa agye wɔpani ɔba so ɔbɛgye asafo no sɛ sɔfo nkyɛe nti ɔmo de ɔmo atene mu asomo a papa yi ba afɛ de asɛ ne mani dane ampa adane ama ɔmo dwene ho a wɔno nte ase oyɛ asafo ba ɔbɛyɛ ayefro ubetua wobetu abedi ubetua wode ka akora ba yɛbɛpa ke wanim ho ubetua ɛno akyi ɛwɔ sɛ afi bia no yɛbu nkunta yɛtetea ne ɛhu na yɛbu nkunta de kyerɛ mpani mfiri hyɛ mienu nie papa yi nyɛ hwee asafo ma no afɛ de abufu aba mu ma ɛsotea na ɛtie abranti a wɔno ɛyɛ kasamafo de ma wɔno ɛyɛ nanasɛi na de tu gya kyerɛ sɛ de akɔso na timi wɔno mpa ɛnam so ma nansɛi kura na ɔmkɔtwe akra na anaka no bɛwura asafo no mu abɛhɛ kwam no wɔkɔ saa deɛ no wɔne nyɛ ho nti ɔpani no anama a watuo no ka ho bi ɛne da no kwasi da wɔno to nwom kɔtom nwom kɔmɔduru hɔ no asɔ da ne atotuma da ɔmo se dabi ɔmo obi anwuram kɔpem sɛ sɔfoɔ no bɛkorɔ asa agorɔ ampa mpani bɛka brɛ ansa na no kora no ɔmo bie so ɔmo bie na kyɛ sɛ ɔmo bɛkɔ fie no wɔnom sa akɔ asoba the youth program and I can say a aba and I say wedding aba I them oh I saw ban ubitia me can just 2 weeks ago me aba I was them they should have 400 Ghana and no yantia say ubitia 400 Ghana say oh yeah ubia usi abontin buy and I said and also own type into you need to 400 Ghana and other people are watching musica we don't know what is happening. I feel so they share a certain money man as I say every year piano they audit the accounts. Now you audit we are as I say a certain any district at the court paying for the honor. Ultimately account echo. They share any share account I audited. You until what in the you need me because if I take a same I was ready. I feel so a certain quite level your friend Covenant family or buy but in Sicilia I'm a pan Sicilian it is of it. I feel so I saw any members of more on fact ubu MOD hours with them. Okoka no need amount. I can't say we disrespectful. In the matter of saying kwa ni pa kuna immediately in which means fact will be kwa so them ho. If I'm the pass so in here. Or tina ni pa no be friend or see oh mentimi amba. Send it say. In the matter a hard in degree. I saw any number no kwa na eko phone. na tiesa so no asidi go kwan so ano na wose sa brei wo mo twero krata de akoma mansire no sofo pani o ho se ja jina ne mpanifo ntu ho na mo na mmehwe anye sa aso de yentimi nya yo nanso baba na akra kofa bae no mo akwa me bia kan mo atimu sansa na mo a osofo Kwaku Amisa agye wo tu asafo no mu no enya de se ebo asafo no ya de yasem akọ district minister on the share with district minister so therefore they are going but you mean same thing so you not fairly say I consider you mean so more machine you not almost be afa you will give you the minister you might consider in from that yanka you mean pay free say you might you actual anyway almost back no me in the class no me so any money you know so someone in your ma what almost go through you take the big yama it is a any sakai them na masai wono Lankwantana Presbyterian Church of Ghana Covenant Congregation ne ho ene wo aje se woni asafo ma bia ka bomu a wo mo pam sofo se ogu asafo no ne din ena wote no Adom 106.3 FM enwumre no nsia Kasiebo Naket said ya wote no a wo hu no ana wo ahwe ni bi no wa enjoy sa fi se ya ye Naket sa brewa no said wo ka no badu fa ba bia agigim Pise ye die ni yetie. Adom Kasiebo your platform no. Ye die ni yetie. Adom FM. Adom FM it means is yeah, I mean that is it. Benin, Cotonou. Adom FM, so you are far. Ye die ni yetie. Adom Kasiebo mu die ni yetie. Adom Kasiebo mu die ni yetie. Mu ni koiko. Hey. Masumati. Ani obi atibi. Ye de mamu said ye tie no a Kasiebo no wada ho. Wada ho wa bod Naket. Bibia ni no wa bod Naket. Wa bod dey. Naket. Ebi mu chesi yen. Pa, nanso Adom Kasiebo ye ne ekro no. Fear this. Me na me kro. Oh, fear this no. No ntiani e speed sa na yentra Kasiebo no so Ghana fo a yempa de pa obi ye yi a se nye koken a na fra no wafrem
yemmo na baso da uhunu obi a waye ye pe na ebi de ani edi nachi onwe ho nhwe kwan obefa so ono nso be ye na watenchen wo twe de wasan na hia ho na kesa oni nyina ye pe na mutim hianum ena ede yen saa na nsan wo ho a social media na we yafa we no de afufuru we o ene say the eliminate ni de ase ena popular wo ba bia ase wiase no so opeso yi anyame ntumi nhiraw is eliminate ni be hiraw ena ebi mu afa ne wo mu eliminate nya fans saa ase nyame nhira ntumi mo nipa yodi phobia is eliminate na wopani wabo adwuma wo Ghana bra wo bra ye obi ankai wo ye wie afa de adi ngosa osa kwa me despite any din despite group of companies wono en wodano en ye say piso say UTV say ye just niema ya bo so nyina NIT FM OK FM ni nyina wona ene dia ene ne other companies a wo nyina wo ye na edu bia lord yakwanhie asisi ene se de nipa ho asi ekire wo mu nyina no ena waye na adwen se obefa kwaniasa nyina so na waboa ne bo a wode boa ne se ube lord yakwanhie besi ne obi yese ebo ne moja ne enya moja ne bi mfa mo na enam so ma wode ahwe ne nkwa no eya na eya pa eba ne sa na sa obi ho se betumi atwe moja de asi ho ne atumi de agesa nipa nkwa eye wo a na wo sa kwan no a obetumi de abo anka obeboa enam so mo atu de asi wo ya wotwe moja ede kokoma blood bank no na no na by force osofo evangelist bi o wa America one day won ka se awurade ahira obi ada bibia illuminati na aye wode ne nam social media so opani ose kwam despite moja no o mamfo twen ye no wo twe de akwa ye illuminati ene chese din saya san wo ye san wode ne jimie ne ti America ho no wo jimie obi aye ne hwe anya ye nti no wote ho no chese wo so pa nipa saa na asemi enam so ma blood bank for chese so me ba bontene wa ba chechire ofi se moja no e ba ho no wo mu an e ba betwe ose kwam despite de nipa no wo boda wuro se momra na mra metwe moja no nti wo bo ne nsam a yusu ne medium ahodo no na yatwe nipa ne nyina ba no wo nyina ahia nya atwetwe moja na afi ye de aboa obi a ne ho ebekire no ti eba ne se obi ye saadi na se wo so ye nyame nipa wo mmona ba so wo nkasa de pan wo ye na mom ubu na bam so wonyai na nipa nwu a wono ne wo ha na ye illuminati ena chese sa evangelist adagimini wote America ho no wo jimia na obi an ka ne hwenti na jimia no wo jimia na ye bo mode ye be kwa blood bank ho nya numa kwa kodi nkomo ne ahwese de sa asemi eho esi etie ye kwa yanim ye nya no a ye be ko na sa akwa no ani trisi ni konso kwa no wono de o ya no Facebook no wote no obi a illuminati obi a gise woni din a obi otimi kasa akrobeto hene kra no illuminati sign we ni tiri ne chese tuya no kono so kwa minim se oswa ne tiri bo ho nti ne nsam keka bi mesi ugina osofo pani bi eche obi no atere ne nsase o se wahu illuminati sign America sika no na amanfo bi so se triangle ne illuminati sign se gu America sika ene yedi tan ka bo so no bi na bo so me ogidie enipa be akra ni mo ye bo modern ye be call blood bank one ye ne opening 7 adaiba akwa kodi nkomo na ebraso se sa ye Jimmy evangelist ade ne ye che no I believe say interpret betim dina ba dia ese interpret betim dina ba nko se mrent mi nya adwuma o manfo nchene mo ne kakra Ghana fo na America ho no o mo nchene mfa ne mra dabi mo mfa mo sanka mo fa ne mra o mo no dabi o de o mo mfa ne mra se mra de o de so kakra on fo mo sanka kan kakra mo nchene bi kakra bu akotia o de ye nya na ye bo modern se be call blood bank ho ani ye nya no de auditor general ye frɛ no opani dom level na ni nua ba ko kan ho e opani matena me de ono so ye special prosecutor kwaduboni ogina brane special prosecutor no na sa nyumako yi mienu wo mo so mo beka bom wo mo atusa bi na sana beboa pa ma proye ne kankan ekoso titru enwumasua tena ye no afiri ho ni nyina ne se akyerɛkyerɛfo bi no makeka won ho abom a woda suku ahodo ano na kyese ne o man sikai ene anyafunyafunyafu ya no ode nsama edian hyehye katua nwumam ni akwa akɔgye saa na mpanimfo ese o hyase na wo hyase no so no hyase mfiri babia se mfimfi mantamu ana dwumadie no hyase busumi omu ya ne de toso edunso obewurawura mu a na de oyefo nyaw ne yan hwehwɛ mu a na din bi mpie ne ehu se ye odia
won't piga dadia and your one cassa over 2 piga essence or my sike akwese so contain the consume you go tra nipa bia wa dwen se won sanka wonanka akatuana de oboso so de waya dwuma aturo no obeje na mompa se wotena sidin ama efoforo atwam anye won de obema na kode ensi no asan age aka ho na mpanimfo chese se de obema atu atwa abra wotu saa na moyi. You see, me feel say, or mine, you won't say, or mine, sika. If you say, every time, Auditor General say, or Babaye exercise or chasing ghosts in the schools. Or we are not controlling Accountant General, so Babaye exercise or ODD Samain H. Or no, we are not snitching, so Babaye Nidia or DD Samain H. We have never had any report from all those exercises. So all these exercises that they are engaging in, it's just wasting state resources because yet the Amanian unions, any are buying any Ministry of Finance, yet the system they are to hold. Away ayo penny Angel Kabonu achirafo awo mai mu penny mpa be de achire ena wo chechire mu se penny aye atuana mobi ase oye se nkasa ade wo ye bie amfo mfaso bia maso ntiwe no enya de se ani eda ho sama na yentie nsem penny kan ya ansa na obeyi sa asem we ano ede achire Ghana fo esanse won de susu se ebetu anamo a eya achirafo empanimfo da chechefo nka mu kwa hodo ano wo mo da suku ahodo na no wo na wo se tu anamo no ene ye bodon kran chechefo amowo akra aka nyina momra timu nyina mo ba na ye hwa ewe ni afa ye bodi ni bia teacher Ben Kwansa ehodin teacher Ben Kwansa ehodin hu sampa Ben Kwansa bie ni ha program in such a way that there are issues that will be answerable by the Controller and Accountant General. That is, if we find anomalies relating to payroll management. There are also issues that will direct to heads of MDA. That is with respect to human resource records or falsification and so on. So please, this audit is not focused only on Controller and Accountant General, but focused as well on heads of MDA. We are driven by data. We have roughly about 600,000 people on the government payroll. We've been able to pull that information and we are analyzing it. The data is directing us where we go. So we will be in Central Region. The actual enumeration will begin on the 7th. When we finish with this audit and we come to the conclusion that there are names on the Controller and Accountant General's payroll and yet those people have not shown up, that will indicate that those people probably may be ghosts. And if they are ghosts, then surely Auditor General will exercise his power of disallowal, and so their names will be deleted from the government payroll. Ampanimfo one more Auditors General ana wote se ene sabre ware sansem no agu ho no na sasem ya na ma ampanimpe so mutui ena achirechirefo nka bom ko ni fa e won kran ha opani a wono ye twerefo de ma wono mu David Forie champion chire se de bi oni mpani nya dwene oni mpani nya dwene so di kan dada wadi kan ye bi kura ma omko hia e ma ye chicheche ye bodin timi bobidin o ya ba ye bodin o de afede se sika kan ho ti ye boy hodin skanda ho ho metwe ho na e be fa se saman timi amma enti we no matu anamo no dada ti de mpani be yeri de woni wonum anya dwene yenkwa ahoma no so na ye blood bank wo mo adwuma wo mo ye opani ose kwam despite mo a wode boa twani pa kwa mo akoye donation na ye twene de nasi bone ye ne opani David Ahiajro or your donor services manager. Ya no konkodi enkomo. Aja Ahiajro ya mwadwa no pay. Ya mwadwa nwumre. So bejo so menea. Ya nkofa aja David na afi ya nkofa no na afi ya ne no eni enkomo. Aya David oti yanka? Mbata misu kapa. Okay, ya mwakwaba. Oh, eja. Mama wadwa no pay kura hyase no. Na yenhwe mo adwuma no ya na etesen wo bi a wo boa ma nipa no eba me atwi mogya no. Ya na ne chefen wo mu ne se mogya no mu wi am de ma no. Ana se mo ma ne bi. Senate oh yo me chia mo che me tie phone so. Na adwuma no se na etie ni se o se mogya chi and a modern so asa no banya modern fa na ayedi because sabi modern ni bebia ebia obetimi afra edro ba ku mienu bi na wanya modern ana ebia chese obekose like egabi mu na wakonya modern to no say wunya nipa da seni say on forward now don't need modern na eno no very difficult
nti de bia won say na ye bon de ro na ye approve na ye pa nkofo cho say like omu mobilize omu na ye donate moja na ye fan save yan kasa ye ho nti say ba no say organization bi ya ko appeal to no ana ya ko sre no say o be boa ye because of ebia leverage wo Adom wo listenership ebia manfo be tiu na omo aba respond to ya to na omo ba na omo betwi moja no mo twi only omo twi aye na ye hwe moja so ye na ye fa moja no na ye dey call blood bank na ye call hwe moja no na say yare bi anim na ye moja no available to all the facilities that means the hospitals are rural omo hwe ayarefo a omo hia moja ebeje omo kwan na ye dey mo enti about this organization now organize blood donation only anything doing with the blood because on your expert they've not been trained. They are professionals. I actually handle blood. So when it comes to blood handling, they are solely National Blood Service trained staff and personnel. Okay. Now, more the nam say opinion say kwam despite what name on saying project course no na or chimuja no dia eliminate ritual mo hu na munchemu e wo ho sanete. Yes, in fact hu ye no ya opa na ye mobosu in the sense say it's rather unfortunate Broni Beka say because here's the case obia sebi or the Adom what the resources say oh okay mahun say nkofo omusho mu kwan ni nya because of the fact omu nyamoja and fine ma buy there because ye na ye come ho ye na ye appeal say oh ombwa na ye mobilizing nkofo na ye chimoja waje tumu ya chimoja no ye dia akoji obi kwan say obi beba na waba video so na be ka say bi moja na ye twi ye di beji yare for mo mu da ye sabia no e beji omu kwan no moja no ye di fufa na ye di rocha it's not for the yes na ya twi aduma na ye no fine back but way back because you know getting people to volunteer no has never been easy anywhere and it's based on constant education continuous approach education man for who the importance of blood donation to the sense that say no your friend and not Adom because they understand the but the say yes they are saving the life of their dear ones dear ones and once you belong to a community and you live with people now say to contribute to the health of those people so we now be now the statement be able to say or go eduma na oh yes it's worrying because over was na sanipano then the contribution on all yet the babu said sebita fact I fight say among phone call unnecessarily because of the fact that say anka say mojan wo na mojan ni no na o ma show me kwan ye prevent na wo yes ya na then na wo pesa wo tre and na ye sent na ye ba out with the statement and na beside on the yes aso ebema nipa na sebita fact oboa ye nipa na mo share onu so no mo so we aboa ma mi so no bo na omun na o Bible because I say e bi on pen one say mo ye we na ka say meanwhile it's not true and then I this statement no buy say people should disregard the or yeah we no and I encourage say amount for and still donate blood because it will only take people to donate the blood be blood available to save a life. Opanye David Ahiajo donor service manager you better say only yedin komo anwumre that's it yo David Ahiajo ena yenne kokodi nkomo no na kese wo mo no de wo mo na twimoja no ye boda wuro se mo mra matwimoja mo adwumoja ye advantage bia pane no kra ka se mfa nwa hwe be adi betwia no ti wo mo na ye adwuma ne ye de da wuro ne ye bo ye de aye ya no se nipa emra ti se unya obi a information amenya sesi a kire se wo yare na dwemu eka no. Let me try and get the message clear. Was Kofi, the so-called evangelist Adai is not an evangelist. He used to be in the U.S. Navy, and they kicked him out because he was not advancing in 4 years that he joined the Navy. In fact, he is a friend, and he is not mentally stable. Mentally stable, yeah, ko hedom wedi na chi wo Facebook wo wo ginidi adwene nya no still nipa bi ginidi na
ababa adutwumwe bo so omo hyeda o America ho tete no achi no da ko na jese mo chene mra omo mfa na mane mum kwantia bi okay mo de befa kwantia bi so kwantia bi mo de befa so ama na widie mo hyehye ne kakra se be ya ono bo se nyame ho oyodo kinkan kakra o manfo di na tem ana manfo di bi di na tem nyame che aba wo se ha dwene pa se opani despite ni awoye nyina nipa bi pese omo twene ne sansa Emmanuel be dankwa wo se abrante no ko betime asiu na so oti America wo no ototo ayampia ko ha de na nka wate ne kakanka oti asiuja West Bona West Bon you did you dibiti here Bonaza West Trinity osenya no kro nya bibia Ghana ye nya se etimi cancer money efa nipa ho sa Kevin John Mensa was otie den ai o sa di dia babium a champion Prince Kwaku o se sa so de o se efre no evangelist no o hia pa se oni ni be hia ba animu ni animu one na wode ne satoro so akire ne mpa ye kakra bi wa hu se nyame odo ne ntrisi ni kon so kwa ene wode ne nam a ene onya dom so edi wonum akire kofi doso Facebook live doso pa na yenti nkan nyanti ya no de be ne mu ye funa wo abrante no omo de ampe bi mfa ne nko na de adu na ya agensem atrapo me kai na nsan ya na kum chacha se omo de ne ba na sore ho before ho be call bruche no omo de ne ba ho se omo de omo be sa na ya de no wabodam na omo ye na oti ye na odwane ye nti wanhunu a komemse wo ye the client sa aba wo ne mabo no kakra I see semo nyame ne hene yentra Kasiebo no so yebesnya ba sa badam ni so na de atra say ashon my estate na sabri o manfo ete ho no kire say ehu abo wo mo kakra efise dua bi a esi kwan ne nchen wo musuro se betumi abu anytime na sade asi aye no nipa nam ho no kire say wo musuro pa na adwumayefo bi a wo mo kire so mo ye adwuma Ghana Water Company Limited wo mo de pipes ahodo fafa ho a mo ye project ahodo se be o manfo be nyansuo anom e wo ho na enumu e no mo kire se wo mu tu edua no ho etwetwa nnua ne hine ne kakra madua no sesei asa ekonkon ho a aka kete na kese abu dia aka no dua no ankasa no wo mu atutu ase no a na ne hine ne so etwa se be ye de droben na betua fafa ase na aka kakra bi na ekonkon ho nti wo mu suro sese ya hwene yi a ebe wi akire no nipa enam ho no mframa ketua bi fa ebebu amanipa ewu ya wo ha na emse nkrofobia omo si omo ni Ghana Water na ya juma na omo be start say omo two form but the ya hu no say omo two form but form omo to no so say eniama ya hu say one major problem e wa hu say adua a si kwan no ho a ye adua a che say anyini pa omo abetu adua no form about 7 feet deep and the roots no omo twitwa roots ni nyina am so omo de omo pipes no agu form omo be kata so nti ye concern say ye hia say bia so bia oye more superior yes so yesro say omo be jai ade no na omo be feel ade no sa na omo akọ na later effect no e be hadwen it means dangerous and I'm so store wa ebu a ada say cars so twom taxi drivers so park wa ha mo air station nti ebetumi de disaster bi abatimi de omutwa nka ebeboa we ne de ehu pa ebetumi abua be praye wa ha nyina nti monye bi fa kakra ma yen eze mpese ke budua no say latina human ne bibia ebetumi a disturb we na afin so aha so ben rolu kwan ka ebetumi bu abibia betumi si amana buabo kanum yesro pa ehu yakra ye baba kwa wa se bia wi be ni ti a ebetumi a bo akunipa ha so hawe enenti na ye tie no na former ya wo ye adwuma we fane Lord Ankra nye bi sane se ja Lord we na de mu ye nti mu ahu se mbetumi akun obi ana the case you are eating it is good watch say kakra me kan say baby o mo che say fa no ho no ma na ye fa ba se na de ne ti no dwan de say twa mo ne ba o mis ti e be hu penifo na e do ma kana nti mo ya we say se mo twa de na so mo mu ti e dwan o ma ye se mo twa ansa na e be twa nti ma be market te wo consultant e do mo ye djuma
say municipal assembly suba o ani ti minister assembly na betimi aka more say odua we say twa free on ansan former minister assembly be ba betwa ho ate ti etwa minister assembly for ne yase ne enko assembly ma ho bia na minister assembly wan nanim wo mo eni nti Cornelius Ado eno ye small honorable e wo area ho eni no was you assembly da quarter assembly kura ni mo wo mo aka so mbehwe be 5 days ni ti ye hunu de ekọ but o manfo eti ahwe ma area ho no sese de because of the same problem. I've even told them. In fact, it is not only that issue. We have similar issues where close to Chinese project where the water is. I mean, the source of the water. We have a similar problem, which in fact it's causing very harm to the people, to the community. We are addressing to the issue. Causing very harm. I don't know. Banisana ya ne hupa. Ti small honorable and na wote ne no Ashoma estate omanfo ho no kyese bia adwene de aye hu pa yeguso de Kasiebo no ema naked enche ne yakwa kofa commentary e de abro ne mum fresh lady capsules and ebo mama ye ma mu tumi hunu sampa menstrual pains ni nyina no ekọ ama afede o hye na tumi kan kire happy period no wasere a kire happy period just we no ekọ yo no problem bomodi ane pe fresh lady capsules na we so hu ye hwam a Tizori Italian perfumes and a man who ye him pa man who say out me wura nipa mu a unsuro hwe na MTN so de ya kanda do yese bra na be dwan ne yen na mo ani na ho say upin a wo de umomo no mobile money no ye secret mfa mo obi a obi fro na ho na woni udi nkomo bi ni ade na opese o ye wazan na wa mo ani ada ho nyesa waju upin na wapira na woni mo obi a wanya stroke anase na ho dodo ne kakra wo yare yade different ones fanibra grace homeopathic clinic yebeboa no na yabokhwa no wie ne kana wabɔ no ne ya chemfa ne ya manetua fa na fa na aka ne ya fa fi se we ne de betumi de aboa wo amo apomuden no asiye ntibra na yemmoa wo na total Ghana ye se de ye de awia na ye adwuma obatema ye main hub total station ho no a de ho nyina wo hu nyina hyerem ne nyina na ye awia na ye de ye yi bia plant bia ni ho solar no a ne pese ye bi ma wo adwuma ana se ofia na de opese wo yidi solar ye bia brana yemmoa wo ti boda total bia kwa se musola na mo se ho asem tesen mombeboa na de omo kan se free na hu na wia o ba bia na hu se o total ye da so somo ye somo fine na ginseng power capsules tiu Kingdom ginseng power capsules e boa ma ye be ma mu tumi sheki power ma hu se ampa yes ona asene no e na cowbell gold ye be boa na de anom na emu adu odi nsuo kakra wo no obon se very thick ase koko no pampa e na we su de bibia wom onomo a ema onuane nura wo hia wo nipadua no emu nyina tigo ne etela kabom ene efre wo mu etetigo ahode no aye double ti be yusu osim no a waji ato ho no to wan Ghana credit pegu so e be sen activate bi o Facebook a free we a free WhatsApp a free now you enjoy sa tabia heba mixture malaria dropa etu ase eno no wo mo ekura ya sen wo ho dodo a no wapibi na wetumi abo no wanya hoden ebio ya de kase ne ba wie na say voice of the day so brand yakwa live commentary dia bro na Vodafone future na you exciting ready so say they don't come you celebrate 10 years they say 10 pesos everything bibia 10 pesos just say o pesa we have Vodafone call 10 pesos o you kwa for another just say 10 pesos says 10 years 10 pesos 10 pesos 10 pesos 10 pesos ti we say funny face ko nya bi na kese ne 2 minutes na ko 10 minutes 10 bibia ye 10 use Vodafone ene ya na don komi no onya so emfa so na woni mo bi a ya sha ne katita rubber e woni be mamu a ka che ne so nkopesi bi men obajon so rubber na kura akọ amakuro ni bibia wo mu bia wu sanso na oyo ba na nso wa himfie ho no malala no problem wo mu a pe women capsules CB women capsules ebebo am wadwon so fine ya de comment ne to aso na o share kase edu badi wakasa otumu sel na hwehwehwam yes to face no a man se chinam ye den na san kasa ofo na obo say yes enenu mehwam pa na dank proka heba misa ene de be ma bia wo problem ewo wasene mu ne ekoda ho urinal problem bia no wo hia bia san bo wo ma san ye yi no wo hu ye nyina betumi fine na utie comment no apɛ bell cola si wonchen na onom ne kakrakra ana bell energy drink na kese aboa wo madar ma de Kasiebo a de bre wa nwumre no ye de wo asi e wo ha mo amodi atem no nya mote kakra na ye twa tikitaba
ya be bunu obi kakra fi so bi send message so share no baby no was Canada na just on na mo kasa no musa kwa nko e fe ne monotonous soliloquy na abrante ba ko Samuel Udru o se ono awuni mu no ne classmate na o bipolar okay ade na monim ne say dia nko ya mamon obeda ya sempa enya na mo hye enya fine munim se bipolar wo mu na we ya de Kasiebo na si because me hwe Abranti ogina hoye wala na hene no celebrity sign pa ndi obaka hene ya baka selo ya de Kasiebo no asi mini ni Kofi Adoma wanwani na nankra to hene the one anwumre yi mene obri yaboa Phantom na ya ne hefo na ebo match na walas ene hefo na ebo